أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aslamu an ba fuli islamiyya fuli kai no de keliya fuli kai no de aljina kono de nga fuli ka zabe aljina na no de Allahu ta'ala ka nema bauka, Allahu ta'ala ka kishi bauka, Allahu ta'ala ka takama bauka أو جوني أو مؤمنو يعني أو مؤمناتو أو مؤمنو de kade alaye ni Allahu Ta'ala ka danfin be kira kofe sabu mumini be faye Muhammadu we sallallahu ta'ala alayhi wa sallim. Mumini kabu alabulu odila Allahu Ta'ala aljina so sheki layduta mu'minu de ye aka kuranana agonga aljana nya nema kerengere kabla ka ukono au joni misri silla wana wa ay furige ngaran tigi nunu ngodo wa ay au joni au mu'minu ani au mu'minatu mbadin Allahu ko alai aljinan laidu ta aude ye au mu'minu nga folika zanuma de ye alaka kishi bauka nega toron nga galati si au mable au binjabi ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay rewi njabi ko alaka kishi naga nema ben yiraka ani Allahu ta'ala ka barka o bebe nyiraka ko aw yiro ka toro tisenni mable ledu tarasa ambe angale ngwandi nyon doroble degu bi bo mini kasi aw mable aw mu'minun ka dekun teble sabu anyi ledu tanyonye ngwandi nyon toro abadan mu'minu kabu alabulu chogomina hali madola mu'mini kabu alabulu ni meleke yedo meleke kabu alabulu na wallahi mu'mini kabu alabulu ni meleke dallu ejmay malmage mbala musu yuklu dale kangono dallu ejmay ode ye mu'mini mogode mogo min dara alala ka je annega ko ka ala takke asekola chenga ode mu'mini meleke dave ala yere dave minda jurumu kero yerete dave mina ode ye meleke ateseka jene yake ateseka namara ke ateseka mogofra otuma namara ke yoro tala jene ke yoro tala otuma femi place te ela ni kitoke a place be mina no ya ba otay nga gritai idan mogo mi nye flafiene do a nyete foila no tigi kale jama nyefe ko foga dugugolo melege ndi shuyane ke ewa ipmana afamuna fana ni ya dafa baraji bala me no jara ala ye ko tigi bonya ala bolo min nyebe fawna no ye kale ndi shuyane ke olu flala jumenga giri ala bolo malma ke era ka jatimne min kan no yi kalenti shoni ke otuma otay kalli sebe otuma min mai dun tuma dola otay dese tuma dola ni ko nyadama ay kalli minge atoke nga anto kritika ni oye ami kritika de comme nyeta ku aya fo anjana nay bo nyetigi mi nyesoro kakla ki kale o ko bonay
Allahu ta'ala ya malaika da jurmu kero tula me ay aw adama deunda jurmu kero bana namara kero bana java kero bana minum bana ola katugu Allahu la kenga olu de bi wele ko ala jon olu de ye mu'minu ye ani mu'minatu wa olu tay aljana yadre ni aw ka fulga zabe abal makase salamu alaikum wa rahmatullahi ya ikwa mbaw fo ka barkada ni kishi fulikaye ni nema fulikaye ni waliñ man don fulikaye fulika minga bona be fulika minga bo ni anga kokoe koko arandre baraji tola ani shumbani shu baraji tola ani kle mbani kle baraji tola mago kon na foye masbe mais alaga fulika zanumay Qur'ana yare de ko ako folikan na folikan sanuma ala folikan korota le mbaden ko de salamu ya no kishi folikan o folikan zaben mu'minu yananga fonyo ngadala ko koko yananga tegere ni goshi dala yananga fo bonjour bonsoir yananga fo ani wula ani shu ay salamu di nyoma mu'minu ñaada kade mumino kodo meshi tigi mafo produit muna mafo subietala mafo glomina mafo cigarette mina wane mafo namarato mafo jutigi jigene mafo frumuso jigene namarato dalzagula mafo siginyon torla mafo almami dalzagula mafo furigia bati namarato chenekala mafo ne kande nagrabama ngame jonma minu nya do koni ndugo koloy nye gwazanye do la kamita da kabrula sibirnyen zoba olu wele ka do kanani vulika zanmo ma aw na kaka ayake mbadon afule ko fe ka wali mandon mi dugo kawye ka dugo nyina o fe ngono jele wallahi ne jigida me aka dugo ka ayake nye sabu ndale mala na edugo kenne ne sago be soro ni ndugo kolenga wa ne sago mancha dugo kolenga koy ode ye shini kenne ala bangu nyima ka soro ne fe nga dine barachi aw ye zemene ko nga alala ka soro ma mo ganyini aw fe mbade on afole ko fe ewa abal makede ba nyefe ana dinge ana ga kalande ana ka garbuke no mi jaddu malma ke aka foto keni mangado ni ala mangai muna nyo fo nyira mango foto keni ndale mala mogo bene wele ngo fe ko foto otuma nyo don nyira kloye do mekoy ma yani mogo ka fo ngo nyira na fo kashesi la parika afal no ga awbulo foto keni mangado ali ngana ga foto ya be atama se ema abada anaga fataya be ama muganyini fe anaga fataya be emi kungolo ka kene ama seme ela anaga kungolo kenya be abada ama doika so abada ani ka sigi ka shejika anaga kungolo kenya be haliki ga daba siga amoke mbade on uklobe ngana wallahi ay nyondo neti ndugo kapma nabi pma ngan korotale sabu ne mbalu chugo do nyemi soro nyodo do halala wode do puma la harami sega nyefo nga alay o fato keni manga do alaka jongeni kwani onan no ya onan ni onan jashi ko ngolote meninga kungulo ndaya be kungulo tigi kodoma bayinsa ne mogo majoy kungulo misela ne semene do nga alala wartigi bawo ne mogo tiga warla ne mogo benga alala setigi bawo ne mogo tika sela ne mogo benga alala jongeni mi pmato do ni alaka kurane wulballa ni kira ka de sai a cenga a sagal ka tende ka fu awyen sekola makalambreke nganye tomi mindo mi feko barachi alaka jonye na benuma odo na mabbe uma ni mimi se mina okoke mprene do labele bia ka fondo wonendo amadugo ndogo ali mi afrique kono ya mali kono ya Bamako Yirimadio kado bugunna nyera sigle flaya inshallah otma ni ibi semina mbade okay alaga tienti bla tifale
amma se me davena ha on ma fo moria o e métier do de on ma fo dumaya o e métier do de on ma fo publicité au côté on go islamia 100%. Aslamo aga ali islamia do waga ali ibn islamia nyafo aye asemene ko akala la amma muganyini awfe abna islamia fo awe à 100%. Na bena morma odo more na mabbe ma bisemina okay na bena fama ma odo na mabbe fama bisemina akoke on zigi mesa ya kade erni minute ni segoni ani cherse do min ngadi say on labele via sabi chum gode ka mo mi ma ka ala don adabai ni ka ala do ki pre ka say kono erni minute ni segoni ani cherse la mbade woni say chomi yoromi o ba soro ini kaledu dafale be nyona me on labele do wallahi nya do more nunu mallabe ngaw labene do sisan amara tournena kana ba makoya sake kele do ngona tabbe ngami da kurinyen dama fo awye inshallah ni watina jamana munun kloban kana direct lamu fo ko barkada wali ñu mandom jamana muka ani wolon fla o de be direct la o kloban kana sisa mo fo ko barkada ko wali ñu mandom anga maliba e wa ami o mo fo klobana Côte d'Ivoire Burkina Faso Mauritanie Algérie Sénégal Guinée Conakry Ghana Togo, Gambie, Gabon, Congo Brazzaville, Maroc, Libye, Angola, Guinée équatoriale, Arabie Saoudite, Maca, Médine, Kuwait, Belgique, France, Espagne, Italie, Allemagne, Cameroun, Canada, Amérique, Malta, Bénin, Madagascar. Nous jamano sogole do anani wati na direct. Ku kloba ngana kaslamia chen la kale uye anzemene kwanga alala ka soro amade menyini ufe na ya soro wede menka anyi ukloba ngana amma nyini ufe uyanye de ami barake Allah ta'ala jati kama uya do ninche nganga deme ninche nganga fu ninche nganga lame halna ya sorona kumulote ana lame sabu olubi fataw do bilaglato do bilalmodo ala kan naja aslamo aw fole ko fe ka walin mando mogo masega arma do barkada kenaka olu tsaka ala barkada abada sabu mogo bi yenyede la ala bi yede ne diskunye femi mi yenyana e masego barkada ko walin mando atuma femi ti yenyana nabi yene diskunye e nasego fo la mawfo ka barkada ka dugo ka be ka nyin awfe ni moresa aslameo amita ka nyini alaba fe ka bo shaytana toroma shaytana mingara farala kenu venyi alafe tabo akan nemana mbadon Allah ta'ala ta shaytana fa abada atafe shaytana chasirle do annofe fa kambo alakula ala krauci wala sa ulukana u chasri annofe anga do alakula shaytana jigina ko fa kambo alakula aslama aw bison aga bakira wala katuko shaytana ko la atuma anga shaytana daga sab ala ya daga odon anyabala kramago do be klola misri kono ko shaytana daga ni tibe ko sabula ko shaytana ka koroni iye aga koroni fay otuma ko ala ko ka shije bunya otuma shaytana ka koroni aga koroi fay otuma ko ni yo daga ko abina fo yala soso o bugo ngo fo kutubala subhanallahi
amyala deli alaka hakil juman di ni awma aslamo ni wani nye farale shaytan de ka Allah ta'ala shaytan daga ka kuna goya ka genga bo akan neman na mbadon Allah ta'ala femin daga ne ku bo defa ala kalalai Allah ta'ala femin defa niyo daga ala kalalai Allah ta'ala de ye anga kira sanuma defa ka kira somo defa ka mu'minu defa ka sabanyimo defa ka nabanyimo defa ka kira defa muso munu nye furuso labato ko lu defa te munu ñu jando haga wala ko lu defa me ala min daga no e shaytan la yinu rajimu ne kibo o defa ala kele ko fe ko dogoya ko o tacce ko kuna goya ko ibo kunanja kibo bunya ala ya jashi ala ya ge kiba reswa o bela ko ala ka mogode tu yere neglade aw be shaytan taw shaytan kalti flade jine shaytan be arbade shaytan be ala hina anay kaddo ane shaytan che mbade unna muray amanga kala damne Allah ta'ala to barka may no bismillah ni haya bilbil Allah ta'ala ka bakolo glo anguna ni kanjme bismillah akoni ala to Allah ta'ala duguma fara wolo vla feve duguma ya ni kanjme ako bismillah Allah ta'ala qur'ana jigini kanjme ako bismillah korode ye ko ni ala to Allahu akbar ala to ka budre mbade ni bi ko ke wala sabarga gaddu ala idde ika fo bismillah de ko sinzinay bismillah de ko bargalay bismillah de ko jidilay bismillah de ko taganay ni bi da fo bismillah ni bi wuli afo bismillah ni bi na seli afo bismillah ni bi na seliji ta afo bismillah mbare o ni bi ta janaba ko nyege na yani kaddo kabidala ya ngane asri ka bismillah fo iga soro ka nyegena mbade ni bi dumuni ke afo bismillah mbade ni bi jimi afo bismillah mbade ni bi wurde ke afo bismillah mbade ni bi na sundu afo bismillah mbade ni yella ki sigi moto ka mobili ka dwa kono kurun kono na nyona o afo bismillah de ko asluye ka ko bunya ka laban hera la bismillah basmala de nyonti bismillahir rahmanir rahim ala anyanga kalanda mene Allah ta'ala to barka mai je hinel lo bolentigi ani laharan nema krengren nenti Allah ta'ala je hinel lo bo kafirin islame ndefu ila abebe dosoro je nemana me ala ya daga worobe ko arrahimi agol laharan nema krengren nenti de ni Allah ta'ala ni laharan nema krengre kabla ga mogodo kono minu welila ko ala dana baw mogo minu dara alala kadala ko ala kelinyi kadda kira kula kadala nga kira Muhammadu Isa no anga kle kadda meleke kula sira foitola kadda kitabu jiginena kerengerena kadda Qur'anena kabena nga kle kadda latke nyuma ani jugumana ni toro ni here anzoro ko beke ala noye kano ke isri nyonge kano ke isri nyomusoe kano ke ni morke nyi kano ke ni ndoma ke nyi halno do atu alala o katuna lara ko min wara kadawla ka fo namratala jamfatola galondola andalmala kiyama jobi sisika futala mbadew ni o bedana yi sorosa kasra alanye ka ala do iddabaye katugo ala la cenga
kai jogo juguya dabla ka jogo mimila ko sabati ko sinzi ka gla ko jidi ka jogo juguya kele fuka ta se ka sayama ala de ko etayro e nema krangana ne nu aljina firdaus obi ala de bolu ala ka no ga nin awye mbade o tinya abada fanga jen ko katre jena kabajena o de la alagra ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallim ako kunandia tamanshi folo yara de ye kabajena kallahara negamine me niya taga laje mogo min bana jena gabena nga kle ni kunja ka damne corona ka tabla klebila ina chewye doni kamso ye doni ne tati jamai ka damne bani na fo babala mogo minum bana jena ka tege jena ka nyishi ala ko chenche ma mbadeu ulu kadako ko sobe ole baye ka fo mogo kuna ngode ka cha nindugu kolenga ni mogo kuna ndiye ya rabbi ala ka an kuna ja aslamo mogo minun tigara jena kala hala nege mina ni baranyima kali ko betu ukal sarad dafale soro kiyama fa ala no nyininga kiri bane ko aljina kono deun dale ko aljina na janame kono deun dale ko janame kono ala bi wele bla aljina na waya au aljina kono deun ni Allahu ta'ala kunyin laydu minta awye dugu kolo ka wonnaw sara naw sara ni aljana yala aw ya ka nyini fen sorwa yala aw laydu min kuma ance adafarawa worola aman kando setgi Allahu ta'ala ma awo ala yemin fo choy ambo kono ya an lafiyale anda mune anni sojale saya teble bana teble koro teble ka fo jene ani mangane o jende lahara aljena na banati nse ben nimi mbolo ben nimi ne kumulo ben nimi ngere ben nimi ne disi ben nimi ne kono ben nimi ne ko ben nimi wallahi ne bin nyana mini wallahi ne fasale do ko bena ngo hamna ko benela o jende nate mumini kew muminatu muso ni son tigara atuma ala ledu min tayye nan tala nyon soro o nema bakono mbade lafiya dado hamna ko ti arina kadi rabbi ala kanu bani no karasa arjina kono dew ami traga wele bla ngoya aw janema kono dew wo Allahu ta'ala ledu minta awiye ka fo ndama to na do janema na aya sorwa an woni nyanda soroya on mi arjina kono ya andamu ne olubi jabidi aw ma ko oho aw mi nyani kono ya aw mi degu kono ya aw mi toro kono ya am belangolo meleko bi ka ngambugo saubanki bunenu banki ami kolongolo kono ami toro kono onye toro do soro toro mi ngajugu ati nyama ka ala wele onye biya jorinye bana sunguru bana kadiye oke kamale mbaya na kadiye oke prodimu na kadiye oke meshi doni na kadiye oke keo na kadiye ijige imuso nyunja kani kle abada muso na kadiye glant gay chala nyebeka oyi kwode onti machine naga ni ndugo kulenga abada ni so tigara ki so ni bi niveau bo chui kono meleko mani tufa onata ni janema kono itaro yoye wani dono kono o sabati yoro jugu bay mbadem eblo anya fiira mbal magge biñ ma mina dofraka ha o gi kungolote barenge kana ujati kan ujati minu ngi kungolote laara inu yemele ko bolo defla kata jarma kono billahi aya dagra yara la feminda bu yesra lay semula mbadem na moray alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi rabbil alamin am yala tanu la hala bela jeleka am yala tanu ala mi dan 20 bed dabay am yala tanu setu bela jele bisigi ala mimma
amela tanu wartigu bisagi ala mimma sokofe amela tanu fama ubisagi ala mimma sokofe amela tanu fanda umisagi Allahu ta'ala mimma sokofe amela tanu setigi jamane ya dale binno makabru dela ala min nyekro amu wala tan ñew foye gurubne kalo moriya kalo famaya kalo banaya kalo ceya kalo musoya kalo ni ala ko taala mbademo ibi fon fena ni ti ala ko cenga ibi galoka sabu domi ni sotigara ibado ipmemina o yere sago kay ibado ipmemina o tacce ani halaki ibado ipmemina ilabango juwe saka futula mbademo ala tannengo ka ala walin mando masami hine masaye bunya masaye kalangenya masaye yafa masa o masa fole ko fe ka barkada ka walin mando ami soroga ala deli ka kishin ne manyini Allahu ta'ala fe ako ke aka ciden sanumanka node Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallim ala hinekrala ami ala deli ala ga here kenin kirayi ala kire ndame dawra mina madne ala dofra annema ka kiraye ala iga kira kungorota dongo do eri minute segone ala iga kira bunya ka kira jidi ka kira koloshi anya do anya fo ama fo ala klame o barala mais Allahu ta'ala mogobe aka jonna uku miri kutashi uka kira la wati belajelela ala ami jeli kan nemane kisi jidi ka kira sanman kanu Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam Muhammadu ana somugo anaka sabanymo mbadeu ani mogo munun tugura kira la ni baranyma keliye cenga mbadeu ami ala deli oluye ala ka hine olula ka hayrafuyi namuray aslameo ami fulini buyama sigi nyishi anga sherifu ma minum balole meddugu kulenga noye kira ya kodo ka mode munun toya ka damene an fake ananga chorobala noye Sheikh Mohamed Buye nyoro ana balmake noye ankara mogoye Sharif Usmani Madani Aidara Bamako ya mbadeu ani jen sherifi be ambo fo ko barkada ko wali man non keneka kadugo ku ye ka nyino fe mbadeu fato keni mi nye sherifu do na bu fe o fato keni bi sherifu fo ko barkada bunya mini kolashi mini tagami me onga sherifi kodo dawla minni bunya mini lameni mimi awna ode ye kirana somo bunya ye sabu ni tugura belebele la ina bunya ngani tugura mwala ni bunya tika bwa no fe manido wallahi on tugura minu na noy el ahlu bayti we billahi oluye ma bawiye siga foitala anya soro kabbo anya soro utanga nendo anya soro kolashilendo anya soro ujidilendo kabo Allahu ta'ala yo mbare o shirife nono antuguru la ka soran kadago ka soran tiye ka soran de brebo me ka biddo minan tuguru la ama fengalan we meni karamogo wele la kene minga on yaro ba no yongo ngamya wannan gongo karamogo ka mango mitun awla o robbe sabo uluma dore kala hashidiyan nyanga ko tasrifu fe mogo tasrifu fe alati noro di ma hal ni kal nakum balagam ola cheni ni mabrani ngala ngaye minda wipman kadda ola no e fato kan nyama e bi debi sen fato kan nyama o mangado fato kan ni mangado da ni ala mangaye kon